vlasti istirani iz savjeta. Ja namjerno govorim istirani, a ne smijenjeni, zato što smjenjivanje podrazumijeva jednu zakonsku proceduru i zakonsku logiku. Ovo je bio izgon. I danas je zakazana jedna od epizoda te direktne političke akcije vlasti. Vidjet ćemo čim će ona ishodovati, a ja želim da poručim i u ime Medija centra, pretpostavljam u ime svih vas, da mi ne branimo ni generalnu direktorku Radio televizije Crne Gore Andrijanu Kadiju, niti branimo direktora televizije Crne Gore Vladana Mićunovića. Mi branimo ideju o postojanju nezavisnog medijskog servisa, mi branimo naše pravo da budemo kvalitetno informisani i branimo pravo građana da mediji u demokratskom društvu budu ozbiljni kontrolori vlasti.